Sana. Oh, sana. Oh, sana. Jangan galak nak dak sana. Jangan galak nak dak sana. Awak baca di toast sana deh. Awak baru-baru ke Jakarta sana. Ih, ke Jakarta enggak tuh, guys? Hai. Jadi awak naik auto MPM, guys. Naik auto MPM dengan galau autonyo. Autonyo tuh bagala, guys. Avatar namanya. Takah tuh, guys. Jadi kalau awak kadang-kadang merasa ganteng, awak, guys. Awak buat video-video kan, guys. Apa mah, guys? Tanda-tanda awak sampai ke Jakarta, guys. Ih, ke Jakarta kat tuh, guys. Jadi, guys, awak pergi ke Jakarta kau, guys, kan naik awak dari Pariaman. Pariaman po Kambah, guys. Setelah itu turun awak di apa? Di Solo. Tak kata, guys. Turun di Solo, tu taruh ya, turun di Damastraya, guys. Turun di Jambi, guys. Turun di tempat-tempat solat, guys. Gitu, guys. Jadi ceritanya, guys, ndak sangko-sangko ada, guys. Kiranya abang-abang supir auto MPM go, guys. Banyak ya kenal jawab dan buruk, guys. Iya. Jadi, guys, abang-abang supir auto MPM go, guys. Elok orangnya, guys. Elok ganteng lo lah. Kita masuk je si toker elok lo, kocak lo orang kira. Jadi, guys, awak pergi ke Jakarta kau, guys. Naik auto MPM, makan di rumah makan MPM lo gitu. Makan tu, guys. Ada lo pocernya gitu. Ada lo dapat snack gratis. Ada lo dapat makanan pere. Takah tu ceritanya, guys. Tak. Jadi, guys, ikulah rumah makanan berada di Kalianda namanya, guys. Ya, bang. Kalianda namanya, guys. Rumah makan Mutia Putri Minang. Itu, guys. Jadi, sikolah tempat supir-supir makan, guys. Kalau awak di siko makan, guys, tekek supir, guys. Tekek supir, guys. Makan perai. Tak layar, guys. Ambil video saya. Kau mau buta-buta ya? Iya. Kiu kiu. Mas Jowo makan di Bang Uye. Mas Jowo ngambil dia makan deh. Kita lanjut lihat sana. Jadi awak naik auto MPM Avatar galanya, guys. Nama moto Avatar Avatar MPM gitulah kita. Jadi supir satunya Abang Zainal namanya. Supir duonya Bang Henry. Si toker gantengnya nama untuk Mas Iyun tuh, guys. Itu namanya Afdol. Bukan Abdullah ya. Abdul Fau. Tapo lo kalau Fau lo. Tak kakak, guys. Jadi kami ikut, guys, baransur-ransur kami lah, guys. Siap-siap makan lah sudah, minum lah sudah. Model tu pun awak makan perai lah dapik lo kita. Lanjut awak jalan lah, guys. OTW Jakarta kau, guys. Ikiu.